No niin, kuten näkyy Virossa, sika on kunniassaan. Ovatkohan tämän paarin asiakkaat pedofiiliprofeetta Muhammedin palvelijoita vai ei? Sitä sopii itse kunkin miettiä. Kysymyksiähän kai saa vielä esittää Euroopassa, kuten Suomessa tai Virossa. Jag undrar, är den här svin, är det Finjävla eller Muhammed? Pedophile prophet Muhammed eller hor? Hur är det? Är det kvinna eller mannen? Det vet vi inte. Now we are in Estonia and we are wondering, is there any big customers in this Kultsenotsukerts Estonian country restaurant? Seppo Lehto, Muhammed caricaturist, continues travel through Europe. Let's unite against Islam and Islamophobics. Have a nice day.